zaba zirishaho ibiro z'akasheshe ba Minisita abasya obu bahikaho ishengero okutandika kushwijumwa kandi aba baba barumfiyo na nyamutoro omujwekero w'eminyeto mu ishengero ahabwa ihanga ryona kandi aronzerwa ahabwa Minister of State for Minerals. Honorable Lilian Abel aronzerwa ahabwa State Minister w'empungi n'ebigwererezi arikuzo mu bigere bya Esther Anyakun Davinia oronzerwa ahabwa eby'emirimo n'amakorero o Ministry y'ekikora ky'abantu ningashi Labour and Social Development. Baram Barugahara Atenyi ohiro bwa State Minister ahabwa eminyeto n'enshonga z'abaana niwe yabanza kushwijumwa kandi yayoreka ebyagenderire kukora. Ngenda kusaba President abaana abasibwa aba NUP bonna abasumulule tubali rehabilitating tubongere mu labor force yafe. Eyo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 83 tezinaki tebalina skill. So twagala abavubuka baba training bafune skills development bayige emirimo gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bagiyigidde. Okusinga bituna abayigiriza okusiba enviiri ekalamoja ngate balina obuviiri bwa kaweke tebumera kati enviiri onazisibayo ddi. Nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga tuutilizinga sector bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Honorable Liliana Abal oronzerwa ahabwa State Minister w'empungi n'ebigwererezi yayebaza mukuru w'ihanga ahabwa okumuha omugisha ogu kandi yahamya abanya-Uganda ngu naija kukora ekirikubaasika. Tujja kukola nze nga Lilian nze n'amaanyi era mbakakasa nti tugenda kukola okulaba nti omuntu wansi afuna ki biyambi. Akakiiko nikija kuhandika report kagisindikire mukuru w'ihanga ahari ebyo ebyaruga omu bantu abashwijumwa. Gasha kwa Jime Muhumuza.